Pini aberta nampaklang pon peaprang kardong karbiang long. Tiken news kala arada tumapan nili aberta thanbang phi rubjili kropi pensi aberta nampaklang pon po. Pini pherang ke pe nang pali aberta arjupon pamesina. Kang thilang soke pamat ponja phan CEM tuliram ranghang arideng pen lu ike sompon bhomta arani jakhongpo ni phaing korapli arani kang thilang soke pamat ponja phan CEM tuliram ranghang arideng pen lu ike sompon nomati constituency kaparlu kang thilang so alangson along pini bhomta arani jakhongpo ni phaing korapli arni Sayam Prasad Mukherjee mission rulbam scheme lapen project kangcheng thura sayamo CM Tiliram Ranghang Arideng Pen Mahamaya constituency lapen Nomati constituency aparman lo eke sompon asai kedeng pon labangso asai along pachiton dunsi delong pen danglok project asai amo KAC CEM Tiliram Ranghang Arideng Pen ing pupon laso kang pupon along kachirap chetodun EM Lun Sing Teron KAC Deputy Speaker Rite Singh MLA Darsing Ranghang MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Darsing Ronghang, EM Mongol Singh Timung, EM Khonsing Rongpi, EM Pradip Rongpi, EM Kachi Rongpi, EM Amar Singh Tiso, MSc Richard Togbi, EM Terendra Brahma, Pendang Lok Penang Am Department Asai Phusai Phi Atum Chetong Dun Rinti, Bangso Aphit, Rat Amai Pi Sitame Kang Thilang So Open Stage Along, Ing Nipon Labangso Amai Along, Nomati Constituency Lapen Mahamaya Constituency Aratatum, Penang Am Chetong Dun Rinti. Malong CM Pen Kaningje Ponke Mahamaya constituency lapen Nomati constituency arlo kaching thura sayamo MLA scheme pen 15 crores atangka sanction ponlo lapen bangso asai local cluster chairman atumsi klemdam pon paminang po pusi rada tumaphan than pachini pon lapen kedam tang karbi pen dimasa arona hol west karbi anglong charchim prisekalong arpran kedam nanga tumaphan ingnut pen lakpho atangka KAC pen kajir ponlo lason thot si pu thot difulang mili arat karbi pen dimasa arona hut apran ke dam family atuma phanta non kewangji pai cheklo ni phai krepo August Independent Day difu along katalon pon ahut si pajirpon puputa pini amayalong KAC CEM Tuliram Ranghang rat ang noningje lapen kai ke tareng dok reng ni pensi donangji kedam tang apora hodason ASDC Kaskom po amen pen rong isi hem read isi pen kelong lean karbi kuki pen kachopong karbi dibosa kles horato maphat apran ke dam nanga bang fuan tame nilitum non la Januari apran ke ang ton pila phopot ang ka don magle to ke joy pen don magle tu kachong thui ke theko po kerap di thangan ta be don magle tu la sile tu mang hudu nang ne non ke bang jile tom election damele tom final match hoto il tom che pe hai do nang ji hai pen ni tom karbiang long ato kadu toar pen chenglok kijuna lang pen chenglok akaprek sayang deng le tom ke long nang ji woreng awar sai pen chenglok akaprek sayang deng le tom ke claim nang ya kam to ulan lasin nang le tom hirjume nang pino nang le tom nang cherap chi duduno honmanyo rai সকল আজি কিহৰ কাৰণে আজি মহামায়া সমষ্টিত আৰু নমতি সমষ্টি হেতু আজি গোট খাইছে আপোনালোকক আজি নিমন্ত্ৰণ হৈছে উপভোক্তা বক্তা সভাধ্যক্ষ ব্যাখ্যা পিডি প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ সুশীকান্ত তিমুং ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে বহলাই গৈছে লগতে আমাৰ ডিফু বিধায়ক জনপ্ৰিয় বিধায়ক আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা বিদা সিং লিং ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে কৈছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক সন্মানীয় দৰ্শিং ৰহাং ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ বিতংভাৱে বহলাই কৈছে আজি এগ্ৰিকালচাৰ পৰাই হওক আজি আমাৰ চিৰিকালচাৰ পৰা হওক হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ভেটেনেৰী আৰু লগতে ফিচাৰী PNRD সেই গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় ক্লাষ্টাৰবিলাক যিমানখিনি ক্লাষ্টাৰ আছে আমাৰ মহামায়া কনষ্টেন্সি আৰু নমাতি কনষ্টেন্সি সেই ক্লাষ্টাৰবিলাকৰ একাউণ্টত টকা আহিছে পুঁজি আহিছে টোটেল প্ৰজেক্ট আছে ইয়াতে টোটেল কষ্ট আছে গোটেইখিনি আঁচনি 15 কোটি টকা আঁচনি
Birta Thepi National Highway Authority of India ahin pen Krongpli atowar Kasilam Japhan ke parlopon atheng pidoan Forest Department sai kachiklem dun Section 6 along pen ke pangcheng National Highway Authority of India kachipahem phupon Nogang District Doboka pen Manipur Imphal ada Krongpli atowar Thepo Prabjin pen Kasilam Japhan sai ke pangcheng pon bom towar RVRA ke ropon atheng pi arong doan Hawar Kimi Section 6 along pen si Forest Department asai kachiklem pangcheng pon lopusi is Forest Division Central Rank Manja angkang long need ekon bit officer sarpu ingti ahin pen pherangke athengno lamlar nang chipidun manja pen juni sonrongpi TK News Gero pangchengo laga Section 6 Section 6 numero 1 kilo da masa pangchengo la se non nil tumange unan pini klempon po la se nil tumang apela electric department la itu information kilo la se pini an la tum sang respon ang pista to itu dalo pini deobar masih la se la tumangka kilo kuota pini tumang to udang la pulang ke la se non nil ke tipi bangela se towar kan la untuk national highway reservation along lian la mau metang along lian dim long ke mo Luar pen kan amikal ladak pen sini 15 meter itu 30 meters 30 meters angbong si non ko pini la ini ke 42 meters ही है पर कदो को भी है another 7 meters के मोहला mo phi la le equation ta pini tambe department nan thingti gero pangcheng lo laga Section 6 Section 0 ek numero 3 kilo dak man se pangcheng lo la se non nil to mange unan pini klempon po la se nil to ma pehla electric department ma itu information kilo la se pini an ma tum sang respon ang pista tong itu dalo pini deobar masih la se la tumangta kilo ala kuota pini tum non to odekang la la pulang ke la se non nil to ke kipi bangela se towar pen la untuk national highway reservation along lian to la mo methang along lian dim long ke mo pisi pini lian luar pen kan amikal ladak pen pini 15 meters 15 meters itu 30 meters 30 meters angbong si non ko pini la ini ke 42 meters ही है पर कदो को भी है another 7 meters के मोहला mo phi la len equation ta pini tangde TK News pen pini aberta pon sikang ton pon lo kardo